Father, and of U the ime Son, Oca i and Sina of the Holy i Spirit. Duha Svetoga. Amen. Amen. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, Draga braćo i sestre my u Isusu children, Kristu, djeco we moja, are entering the time of Lent. ulazimo u korizmeno vrijeme 2026. godine. I'm just giving a few reflections Dajem nekoliko for the razmatranja entire za time cijelo of korizmeno Lent. vrijeme. It's a time to To je repent. vrijeme za It's a pokajanje, time to change our vrijeme life. za promjenu naših It's a time to života, pray. vrijeme je za time to molitvu, fast. vrijeme posta And time to i vrijeme reconcile with God and pomirenja with s one Bogom another. i jedni s A drugima. time to begin a Vrijeme za new početak life novog by the života power of the snagom Spirit of Isusova Jesus. duha. And I I naslovio titled sam this ovaj talk, nagovor Korizma u 3 vrta. Lent in 3 gardens. Perhaps you may think, Možda mislite which are koji those su to gardens? vrtovi. Number 1 is Broj Garden 1 of je Eden. rajski vrt, Eden. We know in Znamo iz Genesis knjige chapter 2, Postanka, poglavlje 2, 7 and 8, redak God 7 i created 8. man taking the clay of the ground Bog and napravi breathing čovjeka od the praha breath of life zemaljskog in the i u nostrils. nosnice mu udahne Then dah placed that života. man in Bog the garden zasadi of vrt na Eden, istoku u where there Edenu was all i u njoj prosperity, smjesti čovjeka water, koga je napravio. food, Tamo je bilo fruits, blagostanje, and all kinds voda, of trees. hrana, voće i We sve call vrste paradise. drveća. Mi to Much zovemo more. rajem. Had Mnogo a više od experience toga. of God with them, Iskustvo Boga a s God njima. walking with them, Bog experience koji of hoda Emmanuel. s njima. Iskustvo And we read the Emanuela. second garden. Zatim during this čitamo Lent. drugi Let's go to vrt second tijekom garden. ove korizme. That is, we read in John To chapter čitamo u Evanđelju po Ivanu, 18, poglavlje verse 1. 18, When he had said redak this, 1. Jesus went out with his disciples To across the rekavši, zaputi se Kidron Isus sa Valley svojim to where there was a učenicima na garden, drugu stranu into potoka which he Cedrona. and his disciples Ondje entered. bijaše vrt u koji uđe We know Isus that i is the njegovi garden where he učenici. used to go, Znamo and da pray je with to the vrt u koji je disciples, the garden običavao of Olives. odlaziti moliti se s He was učenicima, there. He Maslinski was vrt. arrested after Tamo the je betrayal of uhićen Judas. nakon Judine izdaje And there begins i tamo počinje the Kristova passion of muka. Christ. So, that's the Dakle, second to je garden. drugi vrt u where koji we smo had morali entered ući during tijekom this ove Lent. korizme. And then another A onda garden još we jedan read, vrt, čitamo chapter 19. poglavlje. That is after the death of Christ. We To je know nakon he was Kristove taken out of the smrti. cross, Znamo da je skinut s and, križa i kako je how he pokopan. was buried. They took the body Uzmu of Jesus dakle tijelo and bound it Isusovo with their i burial poviju ga u clothes, povoje s along with the miomirisima, spices, kako according to je u Jewish Židova burial custom. običaj za ukop. Now in the A place na where mjestu he had gdje je been Isus bio crucified, raspet, there was a garden. bijaše vrt i u And in vrtu the nov garden, grob, a new u tomb koji još in which nitko ne no one bijaše had yet been položen. buried. And they laid Ondje Jesus dakle there zbog because of the židovske Jewish priprave, preparation day. jer grob bijaše blizu, And the polože tomb was Isusa. close by. John chapter 19, Evanđelje verse po 40, Ivanu, 41. poglavlje 19, redak 40 i All these 41. three gardens are very important for the Lent. Da, sva tri Fourth, vrta su vrlo Let's važna go za to the korizmu. Garden of Eden. Prvo idemo u It is there rajski God vrt. expressed his love to mankind. Tamo je Bog izrazio creating svoju ljubav man prema in his own čovječanstvu, image and his stvorivši own čovjeka na svoju sliku i priliku. And all the things on earth I and sve the stvari universe na were zemlji i u created for svemiru man. stvorene man su for za God. čovjeka, God wanted that man loved čovjek za How? Boga. by keeping Bog the je htio commandments. da ga čovjek We read ljubi. John chapter 14, 15, Kako? if you love me, Držanjem keep my zapovjedi. commandments. So he gave a command. Čitamo Evanđelje po That was Ivanu, the poglavlje tree 14, of redak good and bad. 15. Told Ako not me to eat ljubite, fruit from that. You can zapovjedi eat all ćete the moje fruit, čuvati. except from the Zato tree im je of, dao zapovjed. what called To good je and bilo bad. drvo dobra i moment you zla. eat, you Bog will die. zapovjedi čovjeku. And then we Sa know svakog that stabla u chapter vrtu 3 we slobodno read jedi, Genesis, ali sa Satan stabla came spoznaje with all the dobra i tricks, zla, cunning da plans. nisi jeo. U onaj dan u koji s njega And okusiš, he zacijelo ćeš believed in the umrijeti. word of A zatim Satan čitamo u and God, knjizi Postanka and said poglavlje yes 3. to Sotona je Satan, došao sa rejecting svim the command of trikovima, God. lukavim That means planovima. rejecting God's I Eva love. je vjerovala u And they riječ lost Sotone paradise. That means više they lost nego u Boga. experience of I rekla je Emmanuel, da God with us. Sotoni.
odbacujući sin. Božju zapovjed. During this To time of znači gladness, odbacivanje Božje let's, my ljubavi children, i look into izgubili su ourselves. raj. the time To znači da su izgubili God gave iskustvo grace. Emanuela, Bog From the s time nama. of baptism To je grijeh. in the church, we Tijekom have a ove time of korizme, grace. djeco moja, But we pogledajmo u lost at sebe. times when he U to committed sin. vrijeme Bog je dao And how milost. is my Od situation trenutka today? krštenja Let u each one crkvi ask imali himself smo or vrijeme herself. milosti. Možda Am I smo really je ponekad gubili in kad smo paradise počinili grijeh. or in the garden A of kakva je moja Eden? situacija I mean danas? paradise, Da se svako where God zapita, experienced jesam li is there. stvarno u raju I mean, ili where u you are Edenskom in grace. vrtu? Thank God Mislim if na you are raj there. gdje je If iskustvo you have Boga. fallen, To znači breaking gdje the su commandment of milosti. God. Hvala Yes, you Bogu can ako ste repent. tamo. And you know it is there God Ako ste promised pali, prekršivši a Božju son who will zapovjed, come and da redeem možete se pokajati. mankind. I znamo We da read je in tamo Bog Genesis obećao chapter, Sina koji će doći 3:15. otkupiti čovječanstvo. As soon U as knjizi God promised, Postanka čitamo I say, poglavlje it has 3.15. been done. Čim je Bog For obećao, God bilo has je no time učinjeno. limit like we Za on Boga earth. nema vremenskog ograničenja kao što eternity. mi na zemlji The imamo. moment he promised, On je u vječnosti. Da. U trenutku taking u up kojem the je passion, obećao death on the uzimanje cross, muke, resurrection, smrt all na happened križu, on the path of, uskrsnuće, on the sve side se of God. dogodilo s Božje From the strane. beginning, we know the U word was početku with znamo God. bijaše riječ And everything was i created riječ bijaše through Bog i Jesus. sve je stvoreno John po chapter Isusu. 1, verse 1. Evanđelje po Ivanu, And we poglavlje read in 1, Hebrews, redak 1. Chapter 11, I 23. čitamo u poslanici Hebrejima, Moses, who poglavlje lived 11, perhaps 23. 1300 years Mojsije, before koji je Christ, živio možda saw the 1300 crucified godina Jesus prije with Krista, his vidio je internal raspetog Isusa svojim unutarnjim okom. when he was praying, Kad he se saw, molio, vidio je Jesus Isusa kako je died umro on na the cross. križu. he saw the Vidio je suffering. patnju, Looking at the sufferings of gledajući Christ, Kristove patnje. mind you, Imajte na years umu, before Christ, godinama prije Krista, years godinama before the prije incarnation, utjelovljenja, he was mogao je able to napustiti svoju surrender his udobnost comfort u in the palace faraonovoj of Pharaoh palači, and go otići and work raditi for za his svoj people who were narod suffering. koji je patio. Hallelujah. Aleluja. So that from the beginning the Dakle, Redeemer od was početka je there in the otkupitelj world, bio prisutan u but svijetu, he made himself ali se physically fizički visible pokazao in the vidljivim incarnation. u utjelovljenju. Till that time his grace was there. We know prophets Do tada je and njegova people milost bila were prisutna. really Poznajemo praying proroke i ljude and people koji had se stvarno ecstasies, mole i ljude visions, koji su imali like the ekstaze, prophets, vizije kings, some poput of the proroka kings ili were kraljeva. able to see Neki od Jesus kraljeva the su Lord. mogli vidjeti Hallelujah. Isusa gospodina. I not going to explain Aleluja. all that. Neću sve tu And sada that Jesus objašnjavati. made himself I visible da nam to se us Isus učinio vidljivim before prije 2000 2000 years godina, when we kada je he postao became man, čovjekom, taking all our preuzimajući sins, na consequences sebe of sve naše sins on grijehe, himself. posljedice grijeha. And when we come to the second A garden, kad dođemo do drugog we vrta, can see možemo how vidjeti Jesus kako se Isus poistovjećuje s himself nama, with us grešnicima, taking all preuzimajući sve as, grijehe. St. Paul says Kako in kaže 2 Sveti Corinthians, Pavao u chapter drugoj 5, poslanici 21. Korinčanima, He became poglavlje sin 5, for us. redak He 21. who did On je no postao sin, grijehom za he nas. did not commit Njega any sin, koji ne but he okusi carried grijeha, Bog all za our nas sins and grijehom became sin učini. for us. It was Nego difficult. je ponio We sve know naše grijehe the i Garden of postao Gethsemane. grijehom za nas. Bilo je was teško, praying, znamo, praying, Getsemanski vrt. Mnogo sweat se je became molio. black. Košulja mu je intense was his postala prayer. mokra. Tako What je was his intenzivna prayer? bila njegova molitva. Father, Papa in Koja je heaven, bila njegova if possible, molitva? take Aba, away these Oče, charges of suffering na from me. nebu, But not otkloni my ovu will, čašu but your will patnje be od done. mene, ali ne moja Submitting volja, himself nego fully to tvoja God's neka will. bude. What was the cup of suffering? Potpuno se predavši Surely Božoj volji, the passion, što je the bila nailing, čaša the crowning with patnje, thorns, sigurno piercing the muka, heart and pribijanje dying. čavlima, but krunjenje much more trnjem, than. probijanje It was srca i something very umiranje. spiritual. Ali puno više od toga bilo He je had to say veoma yes to God's duhovno. will. Morao That je means reći da become Božoj a volji. sin for mankind To to znači redeem. postati grijehom Die da bi as a se criminal. čovječanstvo iskupilo. And sinner is Umrijeti away kao from God. zločinac i grešnik je separated from daleko God. od Boga. And the Odvojio consequence of se od sin Boga, is a separation from posljedica God. grijeha je He had odvojenost to od carry Boga. that also. I to He je could never morao think nositi of sa a sobom. moment Nikad he nije could be mogao separated zamisliti from his trenutak father. kada bi He se was mogao always in the odvojiti bosom od of svog his father. oca.
He said several times, Uvijek je my bio u father are naručju one. svog He who oca. sees me, sees Nekoliko je my puta father. rekao, ja i moj otac And smo it's so jedno. difficult, Ko hard to vidi mene, separate that. vidi mog oca. That's why he Tako je to cried, teško odvojiti. Zato je three plakao, times, kneeling down and 3 praying puta, and kleknuo telling i the molio se i apostles govorio also to pray. apostolima da također mole. If possible, Ako je moguće, Papa, tata, don't ne allow dopusti me da to se be odvojim ni na separated even for a sekundu od second from tebe. you. Although he knew very well, it Iako je was for dobro mankind. znao, to je za čovječanstvo. At the same time, he said, Istovremeno if it is your will, rekao je, and ako je to tvoja in volja, the spreman Garden of sam. Eden, U Edenskom men did vrtu not have the ljudi willpower nisu to imali say snagu yes to volje God. reći da Bogu. and here he's getting that I willpower to you evo, and to on me. daje tu to snagu say volje tebi yes to i God's meni da will. kažemo da We have Bože suffering, volji. difficulties, Imamo persecutions, patnju, and teškoće, all progone kinds i of, sve vrste problems problema jer because smo we are kršćani, Christians, jer because smo we are Catholics. katolici. And I always, uvijek, u in all svim moments, we trenucima have to surrender moramo se ourselves predati to God's Božoj will. volji. Perhaps we'll be hated, Možda ćemo biti hated, omraženi or we may ili be će nam threatened, prijetiti. perhaps we may not be getting all Možda what we nećemo should get from dobiti the sve što state or bismo from the trebali people od because we države are ili od naroda jer smo Even perhaps kršćani. we may be Možda će beheaded. nam čak biti odrubljena in the holy glava name of u Christ. ime Kristovo. Here, are we ready to say Jesmo yes? li spremni reći da? And that power is given I ta on moć the je cross. dana na križu. And when he was lifted upon the I cross, kada je bio uzdignut na križ, that's what a to je ono was što je thinking in mislio u Gethsemane. Getsemanskom vrtu, he will attract privući će everybody k to sebi himself. And he will i reveal otkriće himself se kao ja. as I am. Ja sam I onaj am koji who am. When jesam. you lift me up, Kad me you will know uzdignete, that I am znaćete who da sam am. ja onaj koji And jesam. when you, I am A lifted kad up, budem I'll gather uzdignut, all of you sve to ću vas myself. okupiti sebi. So all this Dakle, he was sve je proživljavao i proljevao experiencing krv kroz znoj, and shedding blood ili je znoj postao through the krv. sweat, or sweat became blood. Yes, this is what we need. Da, to nam treba. Ready always to say God's will. Uvijek Then spremni pray reći Božju for that volju. grace. Moramo moliti And za tu what is milost. God's will? A što je For Božja us, volja? God's will is our Za nas holiness je of Božja life. volja naša As svetost often you have života. heard from my own Kao što mouth. ste često čuli iz mojih Yes, usta. 1 Thessalonians, Prva chapter poslanica 4, verse Solunjanima, 3. poglavlje What is 4, God's redak will 3. for you? Doista, holiness. ovo je volja Hallelujah. Božja, vaše And posvećenje. Refrain from Aleluja. all unholiness, all I suzdržite impurity, se od svake and all that is worldly, svetosti ili and be attached to nečistoće Jesus. i svega što je svjetovno i budite in doing vezani this za plan, Isusa. Think Dakle, about all za that. vrijeme ove korizme bring a real razmislite o svemu tome Conversion, i a real donesite pravo metanoia. obraćenje, That pravu means, make a metanoju. U-turn. To Hallelujah. znači napraviti That means, polukružni okret, you are obrat. going Aleluja. away according to your To will. znači da Although odlaziš you po pray in svojoj the prayer, volji. "Our Father, Iako your se will be moliš done." u molitvi You are Oče praying naš, for your neka will. bude volja tvoja, My will be done. moliš se za svoju So make a volju. change. Neka Uh, bude volja but there are moja. many things Zato which you don't napravite like in the world. promjenu. And it's happening. There's no Ali other way postoje than to mnoge accept. stvari u svijetu koje ti Always se ne submitting sviđaju God's i will to and se say, "Praise događa. the Lord, hallelujah." Nema drugog načina For nego that, perhaps, prihvatiti. you have to turn Uvijek se pokoravati back. That Božoj means volji i make an govoriti about hvala turn, a Gospodinu. U-turn. Zato se Hallelujah. morate Maybe the way možda you go now vratiti. is To not znači real napraviti Christian, okret, polukružni following zaokret. Možda And put then, kojim sada thirdly, my idete children, nije pravi come to the kršćanski, third ne garden slijedite Krista. where Jesus was I crucified and treće, buried. djeco moja, Yes, I read dođite u always. treći vrt Chapter 19 gdje je of Isus John. bio razapet i pokopan. As Već we sam became čitao Christians u to Evanđelju die po to Ivanu, sin poglavlju 19. and to be Kao buried što smo with the postali Christ kršćani Jesus da bismo umrli and to grijehu i rise bili again pokopani s in the Isusom Holy Spirit Kristom, for a new life. te uskrsnuli u That Duhu we read, Svetom za novi život. In To Romans čitamo u chapter poslanici 6, Rimljanima, 3 poglavlje onwards. 6, redak 3 nadalje. What is the meaning of baptism? Why we are Što je baptized? značenje krštenja? a Zašto smo kršteni? Zašto smo kršćani? Always carrying that Uvijek death of nosimo Christ in our body. Kristovu That smrt u means svom tijelu. death to To sin. znači smrt Hallelujah. grijehu. No more sin. Aleluja. Always saying Nema no više to sin. grijeha. Uvijek treba No, govoriti never ne saying yes grijehu. to the will of I Satan, nikada govoriti da who is volji behind all Sotone, sin. koji But stoji iza Jesus, the svakog Redeemer, grijeha. who always giving us Ali salvation. Isus, otkupitelj, and koji nam holiness of uvijek life. daje Always spasenje i saying sveto yes, života, yes, yes, and uvijek mu following. govorite daj slijedite For ga. that, the Za to grace of imamo baptism. milost krštenja. And then, A zatim agreeing with pokop the sa Christ. Kristom. We Znamo know once we'll be da dying, će kada or jednom kad passing from umremo this world, ili
se our body rastanemo od that ovog sinned svijeta, will go to naše the earth, tijelo koje but se we griješilo will rise otiću u again as zemlju, Christ a mi rose ćemo again. uskrsnuti kao što So je a Kristus burial should krsnuo. happen. That means Dakle, the pokop physical bi se life trebao or dogoditi. attachment to To this znači physical fizički world život, and našu all vezanost desires of za the flesh fizički svijet and i sve attractions of the tjelesne world. želje i vezanosti We have to renounce svijeta. Moramo and ih then se be odreći with i zatim Jesus, biti s Isusom carrying noseći in u us sebi the spasenje. salvation. That means Jesus the Lord. To znači Isus That is Gospodin. eternity. That is To je eternal life. vječnost, to je 1 vječni John život. chapter Prva Ivanova 5, 11 poslanica, and 12. poglavlje 5, Eternal redak life is in 11 i Christ 12. He who possesses Jesus Bog nam je have dao eternal život life. vječni i Hallelujah. taj je život u So, Sinu we have to njegovu. work Tko hard ima for it. Sina, ima Pray život. much. Do Dakle, moramo se sacrifices, truditi za to, maybe fasting, mnogo moliti, helping the činiti poor. žrtve, Many pokoru, things must možda be done postiti, during this pomagati Lent. And siromaštima. thus we will have a Mnogo treasure in toga heaven. mora se učiniti When tijekom we ovog razdoblja. rise again, I tako when ćemo we imati have a blago union na with his nebu. resurrection, Kad ponovno uskrsnemo, kad to se have sjedinimo a s njegovim mansion, a uskrsnućem, house in heaven. imat ćemo dvorac, Jesus said, kuću na I'm nebu. going Isus je rekao, so that I idem da vam prepare pripravim rooms for you. sobe. When I come back, I'll Kad take se you vratim, uzet ću to vas build sa that room in sobom. heaven Da bismo izgradili tu treasures sobu in na heaven nebu, for da your bismo life in imali heaven. blago na nebu, We need to help others. za vaš život As na the nebu Lord told moramo the pomagati rich young drugima. man, Kao "Sell što je what you Gospodin have, rekao give bogatom the mladiću, poor. prodaj You will što have a imaj, treasure daj in heaven. siromasima, Then imat ćeš follow me." blago na nebu. This word A should zatim touch me our heart, slijedi. my children, Ova during riječ treba this time dirnuti of naša Lent. srca, djeco So moja, let's be tijekom entering ovog in the korizmenog third vremena. garden. Zato uđimo u looking at the treći vrt, crucified gledajući raspetog And Gospodina. also I asking također and tražeći praying i that we may moleći live da možemo a živjeti life život that is koji je risen već already. uskrsnuo. Yes, in Christ Jesus we are all Da, risen u in our Isusu baptism. Kristu svi smo uskrsnuli u svom Let's be krštenju. aware of it. I budimo Our toga pride in our, svjesni. what you call Naš life, strah u it našem must be životu life mora bound, biti vezan not za just in život. theory in the Ne head. samo u teoriji u Not just a glavi, feeling or ne emotion, samo much osjećaj ili more. emocija. It should Puno be touching više our life. treba bi How doticati we naš die to život. sin, how Kako we bury umiremo grijehu, ourselves kako with se Christ. pokapamo and s then rise Kristom i again. zatim uskrsavamo. Da We have a spiritual imamo body. duhovno tijelo, We have a imamo spiritual duhovno inner self. unutarnje ja. And when we part I from the kada physical se body, rastanemo that od will be fizičkog going to God the tijela, Father to će by biti the power of the odlazak Holy Bogu Spirit. snagom Duha Hallelujah. Svetoga. And also the I last također resurrection on posljednje the last day. uskrsnuće na posljednji The dan. Holy Spirit that Duh gives us Sveti the nam vrlo resurrection jasno very daje clearly. The Holy uskrsnuće. Spirit that Duh Sveti made koji je Christ to učinio rise da again. Krist If he dwells uskrsne. in you, Ako On you prebiva u too vama will i rise vi again ćete with him. uskrsnuti s njim. Hallelujah. Aleluja. We read that To in čitamo u Romans poslanici chapter Rimljanima, poglavlje So 8. during these days, Dakle, my djeco moje, children, ovih dana I am samo dajem just giving uvod an u korizmeno introduction vrijeme. to the Možete time of Lent. provesti vrijeme spend čitajući time Sveto reading pismo the Holy i Bible puno se and moleći. praying much. As I give in Kao što retreats, dajem zadaću na homework. duhovnim obnovama, I give some zadaću vam homeworks duhovne for these vježbe. retreats. I Čitat ću really polako. slowly. If you want, you Ako can write želite, down. možete Or again zapisati and again you can ili hear them, nanovo you can write poslušati ovaj snimak, down. Because the pa si time will zatim go if I go. zapisati. Jer what's vrijeme called će very, proći very ako slowly. veoma sporo So if you want, you citiram. can remember, Dakle, memorize. kako želite, or write možete down. zapamtiti Book of ili Genesis, zapisati. chapter 3. Knjiga Postanka, Book of poglavlje 3. Genesis, chapter 3. Knjiga Book of proroka Hosea, the Hošeje, prophets. poglavlje Chapter 4 4 and chapter i 5. poglavlje 5. Hosea, chapter 4 and chapter 5. Isaiah, Prorok Izaja, chapter 52 poglavlje 52 i 53. poglavlje 53. Isaiah the prophet, chapter 52 and 53. Ezekiel, chapter 36. Ezekijel, poglavlje Ezekiel, chapter 36. 36. Daniel, Daniel, chapter 3. poglavlje 3. Daniel, chapter 3. Malachi, chapter 3. Malahija, poglavlje 3. And then we come to New Testament. A zatim dolazimo I'm do Novog saying Zavjeta. The number Navodim of chapters, not brojeve just the poglavlja, verses. ne redaka. So all Dakle, numbers are svi chapters. brojevi koje Read the full izgovaram su chapter and poglavlja. pray. Čitajte Matthew, cijelo chapter poglavlje 26 i and molite chapter se. 27. Evanđelje po Matthew, Mateju, chapter poglavlje 26 and chapter 27. 26 i poglavlje John, 27. chapter 17 Evanđelje to po 20. Ivanu, poglavlje 17 do That means 20. four chapters. To Chapter znači 17, 4 chapter poglavlja. 18, chapter 19, 17, chapter 18, 20. 19 i 20. Acts of the Apostles, Dijela chapter apostolska, and chapter poglavlje 2. 1 i poglavlje 2. And Romans, Poslanica let's sing Rimljanima, forward to Romans,
poslanica chapter 1, svetog chapter Pavla 6, Rimljanima, chapter 8, chapter poglavlje 11, 1, chapter 12. Again, poglavlje 6, Romans chapter 8, 1, 11 i 12. chapter 6, chapter 8, chapter 11, chapter 12. 2 Corinthians chapter 4, chapter 5, chapter Druga 11, poslanica and Korinčanima, chapter 12. poglavlje 2 4, 5, Corinthians chapter 4, 11 i 5, 12. 11, 12. Galatians chapter 5, Poslanica Galačanima, Galatians chapter poglavlje 5. 5. Ephesians Poslanica chapter 4 Efežanima, and chapter poglavlje 5. 4 i poglavlje Ephesians 5. chapter 4 and chapter 5. Philippians Poslanica chapter 2 Filipljanima, and chapter poglavlje 3. 2 i poglavlje Philippians 3. chapter 2 and chapter 3. St. James chapter 1. Jakovljeva St. poslanica James 1. chapter 1. 1 Peter Prva chapter 3. Petrova poslanica, 1 poglavlje Peter 3. chapter 3. 1 John chapter 3 Prva and chapter poslanica 4. Ivanova, 1 John, poglavlje the 3 i poglavlje epistle, the 4. letter of St. Apostol John. Ivan, njegovo prvo First letter. pismo. 1 Prva John, Ivanova poslanica, chapter 3 poglavlje and 3, chapter 4. poglavlje 4, Last ponavljam. book of Hebrews, Te zadnje chapter 10. knjiga Hebrejima, Book of poglavlje Hebrews, 10. chapter 10. My dear brothers and sisters, Draga braćo i sestre, vrlo polako read it slowly tijekom during this ovog time. vremena uzmite Also take i Psalm i 51, Psalam Psalm 51, 91, Psalam Psalm 23, 91 i and to pray 23. in between. Or any Kako other bi mogli psalms. moliti između Some of those ili psalms bilo you koji know. drugi psalam, Psalms neki od are tih not to be read, psalama. but to pray. Psalmi se ne Hallelujah. čitaju, nego se So like mole. that, I wish Dakle, želim you vam da have imate a duhom spirit-filled, ispunjenu milošću, a ispunjenu grace-filled korizmu. land. Hallelujah. Time to change ourselves. Vrijeme je da se promijenimo belong to i da Christ. pripadamo Kristu Be in the i kingdom budemo u of God. kraljevstvu Božjem. Why Jesus suffered all that? Zašto je Isus sve to Suffering, pretrpio, passion, patnje, death, muku, etc. smrt, For you and for me. za tebe i za So that we mene, may be kako in bismo his mogli kingdom. biti u njegovom His kraljevstvu. aim of coming Njegov was cilj to take us dolaska to his bio kingdom, je odvesti not nas to u make svoje our life kraljevstvo, here a ne prosperous. učiniti naš Oh, život ovdje healthy, prosperitetnim wealthy. ili No. zdravim, bogatim. Of course Ne. it will follow Naravno da when će we belong uslijediti to kada Christ budemo Jesus. He pripadali said, Isusu first seek the Kristu. kingdom of God, all Rekao other je, things will be najprije given. tražite kraljevstvo So let's Božje, spend our sve lifetime ostalo će vam se dodati. in seeking God's kingdom. Zato provedimo svoj And making život sure tražeći that we Božje are in the kraljevstvo i we osiguravajući da smo u While the kraljevstvu. time we receive the baptism, Da, jesmo. we are in Dok his primamo kingdom. krštenje u njegovom Perhaps we lost that kraljevstvu, grace. možda smo izgubili Repent, tu come back. milost, That's why Jesus zato said, se pokajte i "Repent, vratite the se. kingdom of God Zato is je at Isus hand." rekao, pokajte se, Hallelujah. kraljevstvo Remember Božje je that. blizu, aleluja. Maybe a last land Zapamtite in our to. life, who knows? Možda je ovo We may posljedna not korizma have u našem another životu, tko opportunity of a zna. land. Možda That- nećemo imati drugu priliku yes, za many korizmu. people, Da, mnogi ljudi depart from this napuštaju ovaj world. I'm not svijet. frightening any one Ne of you. plašim nikoga od I'm not vas. predicting the Ne death of predviđam anyone. ničiju smrt. We know that. Samo naš život je vrlo Our life is very prolazan. momentary. There's nothing permanent Ovdje nema here. ništa trajno, Nothing eternal ništa here. vječno. Eternity is Vječnost coming dolazi after nakon we što pass from this napustimo ovaj world. svijet. So we have to prepare Dakle, ourselves moramo and se wait for that. pripremiti i We čekati never na die, to. as I said. Nikad ne umiremo, die, kao što sam die to rekao. sin. Hallelujah. Umiremo grijehu, Otherwise, a Christian aleluja. will never die. Inače, kršćani He nikad breathed neće the last, umrijeti. that means the physical death. Izdahnuje, što But znači with the Holy fizičku Spirit smrt, rise again. ali s Duhom Svetim a ponovno spiritual body uskrsnuće, s duhovnim and tijelom going odlazi u eternity, vječnost, gdje where ćemo we'll be biti judged suđeni i and idemo li u either raj we go ili u to heaven or čistilište. purgatory. For that we must be A za prepared, to my moramo children. biti spremni, Our djeco aim and moja. the goal of our Naš life, cilj i kingdom svrha of God. našeg That života je means kraljevstvo possessing Božje. Jesus, To znači and be with posjedovati Jesus, Isusa i one biti with s Jesus. Isusom. yes, Biti jedno s experience of Isusom. Emmanuel forever. Da, iskustvo May it happen. Emanuela zauvijek. Take the Neka word se of God dogodi. seriously, my Shvatite children. Božju riječ Let's not ozbiljno, follow djeco the moja. prosperity gospel. Nemojmo slijediti evanđelje assuring you all prosperiteta material koje vam wealth, svima jamči material materijalno comfort, bogatstvo, material materijalnu security, udobnost, materijalnu worldly sigurnost, security. The Lord svjetovnu said, sigurnost. although you are in the world, you do not belong to the Gospodin world, je as rekao, I iako no ste u longer svijetu, belong to niste the od world. svijeta, kao što ni ja So više let's be nisam od people who are svijeta. searching Zato budimo the ljudi koji traže supernatural nadnaravnu truth. istinu. Kao As što we read in čitamo u Colossians poslanici chapter 1, Kološanima, verse poglavlje 1 to 1, 3. redak 1 do 3. Christ is hidden in our Krist je life. skriven u našem životu. Christ is hidden in Otkrimo our ga life. kroz našu Let's patnju. reveal him through kroz our naše suffering, through molitve. our prayers. Pokažimo da Let smo us drugi Krist. show that we are other Christ.
That's a great To je mystery. velika In a misterija. U Christian, kršćaninu je Jesus is Isus there. prisutan And i he's a on je risen uskrsla person. osoba. That's why Paul says Zato there, Pavao seek kaže, things that are tražite ono above, što je gore, things that are above, ono što je not gore, things a ne ono što je earthly. zemaljsko. And let I your life neka vam be život that. bude takav. So I wish all of you a Zato vam fruitful svima želim Lent, plodonosnu a korizmu, time vrijeme milosti, vrijeme grace, za biti s a Bogom. time to be with God. It's not only for just 40 Nije to days or zapravo 50 samo days, 40 ili but 50 it must dana. be something for the life. To mora biti The nešto Lent za should život. continue in our life. Korizma bi Hallelujah. se trebala For nastaviti Catholics, u it našim happens sometimes only a životima. ritual for a few days. Za katolike se ponekad What they call događa kind samo of, kao ritual na nekoliko deeds and dana. actions, everything for a Dijela i few days postupci, sve samo za nekoliko Actually, dana. it must be lifelong. Zapravo to bi trebalo biti doživotno. Moramo moliti svaki dan. Moramo postiti svaki dan. Moramo se svaki dan odreći određenih stvari ili odreći svih svjetovnih i grešnih želja i usmjeriti svoju pozornost na Isusa, našeg Gospodina i Učitelja. Neka se to dogodi svima vama koji me slušate. Sada zatvorite oči, molit ću se za vas. Stavite ruku na prsa. Gospodine Isuse, molim za sve koji slušaju moj kratki nagovor, pripravu za korizmu. Blagoslovi, Gospodine. Osposobi svojim Duhom Svetim da obnove svoj kršćanski i katolički život ili svoj život s Bogom. Neka pronađu Isusa u svom životu, Emanuela s njima, i hodaju s Emanuelom uvijek na zemlji i u budućem svijetu. Gospodine, polažem ruke na njih i blagoslivljam. Ne svoje ruke, nego tvoje ruke polažem. Neka ranjene ruke padnu na svakoga od njih, da ih izliječe, da ih oslobode od ovog svijeta i svjetovnih želja, mesa i želja tijela i moći Sotone. I tako da budu u Edenskom vrtu, razmatrajući o svemu što se dogodilo, posebno o raju koji je čovječanstvo izgubilo. Omogući im da uđu u Maslinski vrt, Getsemanski vrt, gdje se Isus molio, postio s učenicima i predao se Božjoj volji u svemu. Omogući moje djeci da se potpuno predaju Božjoj volji. Također, Gospodine Isuse, molim se da moja djeca budu u vrtu gdje je Isus bio razapet i pokopan. I neka razmisle o vlastitom kršćanskom životu, kako su bili razapeti i pokopani. A također i opet u krštenju i drugim sakramentima i životu u crkvi. Molim za pravu, autentičnu duhovnu obnovu za sve. Duše sveti, Gospodine, dođi na njih. Djeco moje, blagoslivljam vas sve da imate plodonosnu, duhovnu milostivu korizmu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Osiguravam da ću za sve vas moliti tijekom ove korizme, posebno za vrijeme svete mise, posebno za vas molim. Za svoje dobročinitelje, prijatelje, ljude koji su u kontaktu sa mnom kroz mnoge duhovne obnove, čitanje mojih knjiga, gledanje televizije ili videa, i sve ljude vi ste koji su u kontaktu sa mnom. Imam posebnu ljubav prema vama. Sjećat ćemo se kod oltara svaki dan. Bog te blagoslovio, blagoslovljena ti korizma.